A da, ja i Marko smo jako dobri prijatelji. Mislim, svi se dobro ovdje slažemo, jednostavno atmosfera je super i da nije ovakve atmosfere, ko zna kako bi i završili ovaj turnir. Suze, pa ok, pogodile su me jer znam da jednostavno smo završili taj put i sad nam preostaje ta borba za 3. mjesto. I ono što mi je Marko rekao je da je to tek moje prvo veliko prvenstvo i da će ih biti još. Pa slažem se s vama, to je jedan dio odrastanja, ali suze nisu bile radi pogreške, bile tu neke druge stvari i jednostavno ne znam da li postoji igrač koji ne griješi, pogotovo na poziciji stopera. Imamo jako važnu ulogu, tako da rekao bi da ne znam, sastavni dio sporta i siguran sam da će ih biti još. Naravno da pokušavam što manje, ali uvjeren sam da će ih biti još. Moje stanje je bolje nego što je bilo prije. Imamo još danas i sutra da poradimo na tome i mislim da ću biti zdrav i da ću biti u sastavu. Pa iskreno da budem, bilo bi lijepo dobiti to priznanje, ali bilo bi mi još draže i ljepše da se vratimo kući sa brončanom medaljom. Ja se nadam.